Agung. Laksanang mati yang Irana Sari. Deu pangal liu ngucap jalan ke kini. Mari. Liu nang. Ratu dua kong istri. Sane mangkin mejantan sampun raso telas pisan. 4 pemargi 4 rurunge sane pacang tuwut titiang. Sejeroning titiang ngardinen linggih Cokori Dewa. Mangdo sida nyeneng katun Cokori Dewa sane mangkin Ratu Dwagung. Kijo raris lakun titiang memargi. Sapunapi antuk titiang memanah. Rasa ring bucu titiang kepelok. Kepelok bundut titiang metinakan. Kepelok manah titiang kerehin pemargi. Sane mangkin mejanda nenten pacang pariwangne. Cokori Dewa pacang nuwado Ratu Dwagung. Nah kuantan wenten titiang urip anggen Cokori Dewa parakan. Nenten pisan raris mepi kenoh dewek titiang. Dan presido antuk titiang pacang ngemit peremanan palungguh Cokori Dewa. Nirgawe yukti Ratu Dwagung. Napi malih wawasiki wenten parakan kadi titiang. Kadi rasa siu nyene wenten para patih. Mekesami pun memanah pacang. Nyungkemin peremanan Cokori Dewa janten enten pacang para sida inggih pamanana titiang Ratu Dwagung. Yen amonten sebagian paman kapining tusing presida ben kelanampa nyuwun paman. Ya diastu di sekala keladu sing meresidaya ngualan pangubaken paman. Dumadak dini sekala kelam meresidaya ngualan paman. Ratu Dwagung. Nenten sandang palungguh Cokori Dewa mewacana sapunika nasane mangkin. Becik-becik Cokori Dewa memarga sampunang malih wedi tulo sang kayune. Yen sampun widine mepijo pemarga nenten wenten pikenohipun malih pamanana. Titiang yen suba kelana watu melah nyelayan kelah paman. Duaning tan presida pacang antuk titiang areanan Cokori Dewa upakara. Napi malih pelinggian pacang angin titiang mundut layon Cokori Dewa ledangang. Iri kiring telenging wahna layon Cokori Dewa gesang titiang antuk taru daging wahnane. Memarga becik-becik malah jebos titiang medulah. Pacang upakara layon Cokori Dewa titiang pamit. Lautang suba paman kalahin gelah. Nah yen kar iano metempilang kenah ken belidong sing ada undok. Yen namun to suba gedean ukudan beli bok misi peminah. Bok misi kebisan di apa yanom sida bener metempilang apa bene madan patut. Nah kuala iano misang metingat mumpung numan galah kecunuk dadinya tua. Ingat yang nak mula sing dadi keliden pati uripe sadio lacure melah pegawean yani anake buku beli Cina luwonge kal tampadang luwonge karpupone karmo pala mula sing dadi belasang kengken del kengken ciceh. Ingat yang to yen beli mutang kalian mati utange ngelah beli pianak somah meh kanti cucu kumpi manipuan sing sido pun beli dan maya sinah separisan tanan beli karena pedang utang beli kalau gitu pipis mas nyen silih patuh pipis kelawan mas anggon maya utang
permana ni dua gong istri beli karmancut. Ya dia stonyen ngelah beli daleh ban ketidak oleh agungnya dido. Angganeng cara perabot. Yen sing ado merabotang i perabot sing majalan. Yen sing ado perabot sina nih mekito merabotang sing sido ngangon. Sing dadi belasang i perabot kelawan nih merabotang ingat tangsan yen tau. Ngom. Yen pebesikan wakene mirip membesikan ajak cai sesama ning para aryo. Sake walau yan bungut caine ajak kopeng wakene. Mula tuatan sido nampi munyen caine jag makahat cai. Yen petan caine ane marutu nak kresep pan wake. Mirip pengisin tal tonyang pesuang cai. Sake walau tonenen mirip toleh wake. Tas tero ane simuang cai. Nu mirip bos ngeretes toleh wake ane bone bengu mekat cai no. Nah, lautang. Makwe sampun Joko Dewo katuran bebekal ringaden di tiang yano sakwantan sapuniki Bagong pangubaktin di tiang dahat ring Joko Dewo mangno di tiang presiden nalar ngatulang merupa bekal ring Joko Dewo kang yang angin bebedak Bagong kok cung. Deje paman bes nyaki dan pesan kayun gelah. Yening syarat paman bakal mademang gelah. Lautang subuh paman. Hei, Ratno Sari, ciceng ngai. Yani waki mau pesan setonene waki nakar. Merancak dong nyai ini. Yen pet nyai ketakonin itu. Yang disunil loko. Yang di samping kawake, yang iyo di swarga. Dekat amanya ini gerayang-gerayang. Sakit mencunduk lawan memennya ini itu. Orang sanian bebesan wakil Patih Agung. Macam gading pejarakannya ane ngeret getihnya ini mata-mata. Buena jani bang tatasnya ini nawa. Mawanan bangke memen nyai. Mula tua pangekan-ekan wakil Patih Agung. Pang melat di ngoh nyai. Nah, mekranon tu jani apa patut lakar rasa yang nyai. Melah, sako telengin ambak nyai. Aduh. Papadeke cai mapete kameneng kai. Yening saja cai perwira, yening saja cai wanen lautang. Keket kena cai ne. Iloh koryo anu pate. Yen subuh pusaka karang pepatiane mangkuk lambung dejengan lambung kadi rasa nyimpir sing kaen lakar ngelipatang jelema buung mati. Leh. Ya. Kerayang ya itu. Kengken cai Agung. Malah kayana teken kawisesan caine. Yen amun tuh geden lengan caine. Kancut caine mepait. Kumis caine aeng. Udang caine ngenyek. Sake wala ngemat yang luar aukot tuh sing presida ban cai. Nirdon cai dari Patih Agung. Suat cai dari Patih. Yen balen rain katukane mangan. Nang coba sempalan. Carang kayu gede sing jumatan ciduk. Dilap muak berjani. Hei!
raso saking pankai. Mula tua, agung dahulu kalintang mau tamu kasinatriannya ini. Sake walo nak sing buungnya Nyai Lakar mati. Ulian sang jatuh tanpa pegayan pandai Nyai sing mati. Awai mirip Nyai Teguh, dua wai Nyai Lakar metegul. Sot wake bau Nyai ini. Yang ketelon Nyai konden mati, abulan buung Nyai ini numusat bangke Nyai Bayu. Paman aku. Yening dadi pangide gelah. Tegelah bayang-bayang paman. Siap! Lautang sebab mati yang gelah. Yen langsung bingin ini mirip Lakar ngerat bau Nyai ini. Dada selalu cacing. Saking jati-jati Nyai Kapulu. Subuh kerasa Nyai nyelep layahnya ini, nyungsat matanya ini. Paman. Kengken. Tegelah bayang-bayang. Lautang gelah mati yang paman. Wake saking ngalih mulut buah kamelarannya ini. Diduga deh Nyai Lakar tungang wake. Nayan Patih Agung Lakar kekalahan Wekban Kasinatrio ane madan luwe nehen malu apa nih Agung rasa-rasa kuasa hidupnya jani di kumine. Hei macan beruang singo seizin ngalas makejang ane madan galak netole kang iban Nyai cai pura makejang pak-pak idiah Ratno Sari subuh ngengsut dia bere. Tengahin gumi sakit. Yen namun to sekan tutur ken somake. Ibi semangat supaya betang selo. Kat cuma nutur lantas aja iyo. Lo mungkin ni. Apa pesan selan belinya ke pekanyen di subane man ngadep selo. Sing yen adolen mau belanjane pas beli. Di subane man beli pas nyak nu belin selo yen patut ke baso beno beli. Ketang yorin. Kelijani sing teko malah cager hidupe nah nuwang payuk. Payuk kejen ye, hidup ang apine. Hidup apine kalian pesu kat diwang sing ada yo jag-jagen payuknya sakit panas. Ingat ken bas masa ben pesu kaden nyanjani teko mungke gitu sing masih teko ben jag-jagen payuknya maro loken dumungut pone pun payuknya udiang mungkin Weh, beli nang udiang teh cara dagang kelamitan. Ngerasang payok puon, kecak-cak kecik-cik pesu muleh, nungwang payok yeh panas. Sing ada bas ibo aja lablab udah ya.
Long pasautnya ibu lalap. Ibu nyacang melalap. Nyenyak ngesop lantas lalaban itu nyak. Lo. Aman kengken. Nah lantang tuh nyine. Senya nadolen beli mulong ibu kanyi. Man ken bahasa. Bas. Oh. Beli udiang nage bas kelangon apa? Kelangon apa? Man belen selan cange. Kengken tuh nyijak kel kijapo nyikal buntel nyu kan tuh. Oh belen selone mara. Oh. Bebeliang tiang pupur. Yang apa? Bebeliang pepayasan. Iya lah. Man kengken. Man bas bong melin nih. Tiang meliseng bas. Sing. Sing. Aduh ratu mati jang nenek. Beli belok. Neng tegaren kenahang bedek. Yen jani bang beli tiang selong kon beli ngadep di subane payu. Ong kon beli melibas. Pang ada jakan beli. Bas itu saja ngeranang warak bana basang. Sake walo. Yen di pet berade basang belinya warak. Mirip nyamu brayone lakar nawang. Nang tegaren pinahin bedek. Yen subet yang meli pepayasan. Angon tiang mepayas. Jegek tiang ritat kala ke jalane. Beli tuh nyen kaya nang tiang namo. Kenang namo kengken nih. Mau kejang yang mau brayong ngetarang. Imong kek. Men bekong kuranane pan bekong jegek nih. Oh, sing beli kena tuh adane tuh. Oh, beli kena. Bener. Sajong sa beli. Apa ya saja? Man kengken. Maro kena-kenang saja ngenen muka munyenye. Nah, ben mani das lemah beli kalau kata gala lo. Kal bet yang ben telung keranyang, beli yang ibu pupur panjegega. Nana dang luonga palion tadi masih bende. Elah, bungut nih orang pang luongang dadi ben bedek. Oh, banyak jegega nyi, benyap sedok beli jegega nyi sop beli dan segitu. Yen peranak kalau ngesop jegek, sing nganti beli bang tiang nyakan jegek kang tiang kon tiang di medar. Marahnya cang. Uno apa nih kenang beli? Teken satuan ini nih. Man kengken. Asen sing ngutang, pupur sing ngutang. Enti apa adang itu? Ibi nuruin kucit maro intip. Kadena apa gagah di bangkiang di tengawan. Amela nuruin kucit ngagah meko tuh. Ben sak-sak sisik di bangkiang di kebot. Kadena pes apa nyan kado to belum selo. Silet isi yo. Ngecorang maman kucit. Ya tangwa bates di dor palung na. Mekures samela. Nah ya coba kini terus pedang lemah bener jegek lo. Beli. Kalau beli sing bisa makanan yang bede. Apa kenang cang yang kini penglaksana? Yen tiang kanti melaksana gitu. Sambil lang nurwen kucet yang mepayas. Sing tawang beli artinya tuh. Kengken artinya? Cepok tiang megai daduot yang mendagatang gai tawang beli. Oh. Nurwen kucet pangman, mepayas pangman. Padangken muako biar nyemak meko tuh kalangon mekures. Ragat kaya batak mau payas. Aduh nak ngon pisago ne dini yo. Ngon cang iwasin bener. Maro tawang cang dayangi lah. Mati tas bener. Ye, beli nak pede ne pede. Yen kini basang cang gedak ne. Barak mata cang kengken. Pede apa sih? Ye, beli nak kengken pede ken tiang. Uli di cang nyakap pede. Man uno apa tuh? Uno apa Maro cang man galak matakon teken imongke diceng ini. Ye. Nak kengken ada je kesengitan kan? Ibi das lemahnya. Maro rin ngebet selo nyun sok abot tambah kemu ke Tegale itep ngebet selo di sampingnya nak muani jangka jongko nyentuh. Hah? Oh nak muani itu tak kau nang beli? Oh nyentuh, amun sing ngaku nak tukar abang bona. Beli kaden subonawang ya dibuan medakon. Nyentuh. Oh ya nang lecir tangi numah ha? Nang lecir. Ah? Nang udiang ya kemu. Ya nak ngarit.
Yo kadang mula liu ngeboh sampi, ditu yang ngaret di sampingan tiang ngebet selo. Menade mesti nyongko nungkruk kengken totonang. Nah, yen duga sedo yo ngaret. Oh, Bok itu keles nang beli aret ne. keles. Di subane aret ne keles. Lolo nang bang beli nyileh tiok kejap ne. Kalangon beli ngai lait aret gitu Oh, nang. ini kita. Nek, adi macelap ke kubu, adi marerot. Nek kengken utok itu. Nenek malu. Dona beli yang ngalang gedak nah. Dingah malu satuan tiang. Pasal macan kita. Bang Pragat raos ya kena beli gedak bang tiang. Man udiang Mas tu bisa. aja duga sedo mererot yang ngajak ia ke kubu kaden beli ngudiang. Marah yang orang nyilet tiok kan tiang sing saja ngabot tiok kebenangan duga sedo. Aton tiang ya ke kubu kalau nyemak tiok gitu aja kena tiang. Nyemak tiok ke kubu, adi mau kelo di kubu. Mau kelo. Ah, Nak ditu belantas ngelait aret ne. di kubu ngelait arit ne. Benar bang Tamilah buen makadang. Ban mau kelo. Ah? Pragat ngelait arit, nyilait ada segedo. Beli je sang sayo kan soma. Dak sangca. Amun kene unoka ule jani jak suot ke Tegal. Beli ke Tegal di dian. Suwot yang ke Tegale. Suot. Jani beli ke mo? Jak jang di dian jang. Milu je sena. Barang-barang mau ke mo ne? Barang-barang kemone. Ambil aja nyelidet yang nalcer. Keto je masih. Kapuak ketang tasnya, keto jo masih. Ngoyong cuma. Naman keto. Mau na beli ke Tegale. Yang yo mau bohang beli cuma. Nah, mau benar batat mubo ngudiang beli ke Tegal aja nih. Nana yang keto lautang beli. Beli. Lo. Nen malu. Nen. Beli makelo kali Tegale makelo. Tahu wak. Ben yang san kedak pasang jaman lo. Makelo kengken. Oh, en bocahnya makelo nya jumah nyamak gae keto kalau hitungnya. Oh, montuan kan beli ngelak kena. Tuh ya namon tuh. Yang takon keto kadan beli kengken kena jangan. Kengken kena nyi Yen tuh. di Pet Prade beli makelo di Tegale. Bang bener mendiang abang nasi. Yen nengal. Sing abang tiang beli nasi. Oh. Nah, yang subuh saja keto terus beli deman. Nana yen keto lautang. Nah, banyak logika. Numada yo pangsing keto somahe mungkin. Biasa kirago mas omah. Waspada dogen di subuh kadung nyemak gae itu apa orangnya jewog kekurangan. Nah, enggak. Dewa Ratu kengken jak penyak latih gabiane tadi. Apa ya ada nenenan? Apa boburon miripmu? Nah muyak nenenan. Apa ada maling mirip mai mecelap? Paling luwung jane lakar klak-klak kan. Nyak maling bakat dini jak kesempatan.
titiang ibu. Titiang jagi ngetut pemargan ibu. Meme, Dewa Ratu. Dido ya doling nenek nang awang-awang. Peh, Ratu. apa ya nenek? Paling luwung kedloken jane. Nak kengken yo tulak dolanan lho. Dewa Ratu Agung di pangkung adonan ngelih. Lagot idewek ngelak wates pangkung ini. Peh, dini bo metu paminah kajani kewa. Yen jemak tulungin. Maro jemak mati lantas jelemon itu. Idewek lah karena dikengkenen nemu kok kewa. Yen sing tulungin sajonya caroling nejak mati anak toto. Masih dewek ngelak kesebolane bas wates. Nah, nyak kengken ditujak ke jemak jane. Karwan di dalam sana anak ketotonan nyeleka. Jemak sing dadipun, aleh tuun sing dadipun, ngelah ledak ingat, melae pamela ngamis bangse. Beh, lumnyak bangsing dingin nih bakat jemak. Nih kelentong anak ketotonan. Ngejero ambil niki muncul ngejero bangsing pun. Woi, sakit nadi boy. Dong amune olase. Belur beno meluncat. Sing ngelak wirasa jelemone iki sampe jak sempal bomenak. Jero inayang alon-alon dungu. Yen dia amun iki kuwentenan titiang. Dados nenten jero maduwe kaparyangen ring titiang. Kuanten ampura yang pisan titiang jero. Beh, yen sing kena kangen nyak nyemak kanthi nantan aja bangsing. Ulijo, nyen ngelapi anake, nyen adane ora. Bapak gelas subagusten Bapak uli puri dapur. Adan gelah diarana saling. Hasil editing oleh Yening Bapak nu sumanang saya kapining gelah. Ring channel Vidya, Lana channel, Ni ada cihna nanen gelah. audio Meme kabur oleh channel Sanes Yosan, pasti ke sampun Dong ngambil sampun ring konten tiang Lana channel. jauh matur. Matur sukses. Nak sapun nabi niki. Cokor dewa wenten ring pangkung. Pangin titiang. Mau basto sapun iki. Nangin yang baosa. Dadi ngangsan sakit-sakit kayun gelah. Nah, sawire Bapak metakon buat pairunukan gelah. Ane gak jadi gelah bakal nuturang Pak. Ingih Melang Bapak ninga. Ada nih gelah buka kini. Gelah kesengo nyolong semara di puri dapur. Ada cina jadi tubuh. Kadang ane ngenang busana di pekoleman gelah. Suba mawinan gelah ada buka kini. Ratu Duago. Sampun taler kemana antuk titiang wacanan cokor dewa.
Denin Cokri Dewa keman antuk biang tumis. Raja Bisuna ralis Cokri Dewa geni. Mangkin titiang iring Cokri Dewa. Saja pesanmu ke Pamunyin, Bapa. Inggih Prabu Agung yen wantah kangkat pinumati. Pangten suwe dari kiring Tegal iring titiang Cokri Dewa. Iring jo simpang ring kono titiang. Bapa, Kalor mangno somah titiang uni lho aku. Bapa. Titiang Olas yen Bapa nuduk pedewekan gelah. Suksema pesan kayun gelah, tenyap. mendi jeponok Bapa. Oh nampak iki lho Agung dan sanang banget Kang Jokowi Dewa. Sebagai itu jalan. Ngiring memarti. Kengken bapane dumen kelingsir di Tegale. Yen biasane kadirasa konen kan batesna di Tegale suba melipat tang teko. Aduh teko jang lho. Lantang sapuh dene. Aduh numadak pang mekelo beli. Marosan sama tiang beli pun agak teko. Aman nak kengkene. Ada apa nih? Aduh agak. Man nak kengkene beli tadi beli gesah. Kini unoke. Jak beli jani. Marekat di Tegal supo tomplok bagyo. Beli tomplok bagyo. Di Bagyo